الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء بإخواننا أهل الإسلام في دولة الفلبين وبخاصة في زمبوانغا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله nagpupunin pagsama sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala sin bilang kita sin Allah ta'ala fursa dan diha wala na to sa Zamboanga hindi na marayaw nakapagdal na kita. وناسب أن تكون هذه الكلمة في الصيام بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع التوفيق والسداد. Na imbisarahon niyabiyahon الصيام pagpuasa ning mato pakahalan kita niyo murah-murahan man kita niyo توفيقا من الله سبحانه وتعالى. سنتكلم عن الصيام ما يقسم العلماء رحمهم الله تعالى من تقسيم الصيام إلى فريضة ونافلة. نعم. Imbisarahon na to para kala sin pagpuasa bisara sin mga ulama bihagi nila in pagpuasa fardu iban sin sunnah. فما هو الصيام؟ Uno yung pagnanan uning maana sin pagpuasa. الصيام شرعا لابد فيه من أمرين. Yung pagpuasa aturan sin sara subay siya mag-agad in dua para kala. نية Kaysa niyat وإمساك عن المفطرات. iban sin pagtaga ding hakatan mufattirat amunayn makababatal sin pagpuasa. إذا لابد في الصيام من ركنين. Dengan sabab yan, subay tuon para buson na pagpuasa in dua rukun. ينوي بهذا الصيام التعبد لله سبحانه وتعالى. Subay siya magniyat in pagpuasa yaon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. ويمسك عن المفطرات. Ikarwa niya in katan makababatal subay niya taagahan. فلو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس دون أن ننوي بهذا الصيام أن يكون لله سبحانه وتعالى فلا يقبل. Minsan pa siya way kimaon sin pagkaon din naman magtagna si waktu sumo sambil timo ko matasugan nagtaga siya sa tatkala way roon siya nagniyat di taymon kanay sin Allah ta'ala. ولو نوى لكن تعمد الأكل والشرب مثلا فالصيام كذلك باطل. Minsan pa isab siya nagniyat sa gawa kimaon siya sa pagkaon na yung pagpuasa na yun batal. إذا لابد في الصيام من نية وإمساك. Dengan sabab yan, subay tuod parang buson doon na pagpuasa, iniyat, iban sin pagtaga din hakatan, makababa tal sin puasa. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. Adapun iniyat, in tampat niya, lom atay, in paglapal sin niyat ha pagpuasa, inyan bid'ah, nanggal sara. يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الصيام في نية الصيام من تفريق الصيام من الفرض إلى النفل. Yung mga ulama, bisara nila in niyat sin pagpuasa, hasupaya mapinig in niyat na pagpuasa pardo, iman sin sunnah. فنية الفرض لابد في صيام الفرض أن تبيت النية قبل طلوع الفجر، يعني قبل أن يبدأ وقت الصيام وهو من طلوع الفجر لابد في صيام الفرض أن يبيت النية قبل الفجر. Adapun in pagpuasa pardo na wajib tuod subay ko magniyat sindom pagtagna siya yato amin waktu qabla tulu'il fajr hadi pa gumain fajr sadiq na subay ko magniyat. ونحن في العادة مجرد ما يأتي والإعلان عن دخول الشهر ننوي صيام الشهر كاملا وتكفي هذه النية. In kita niyo mga Muslim, panagna ang sadya karuwan sin kita niyo pamahalayak magtagna na yung pagpuasa na kapag kita makaminsan na mamarahinayat to iniyat na to ang kabulan. أما النفل يصح أن ينوي في أي ساعة من النهار. Adapun in pagpuasa sunnat na manjari ko magniyat minsan pa adlaw.
ما لم يأتي بمفطر من المفطرات. Ayaw sa mangman, ang wayron ko isab nagkakaon puasin subuyat to. Dengan mga amoy makababa, taliman lang galsara pagpuasa. يعني لو نوى الآن الصيام بعد صلاة الفجر، نوى أن يصوم هذا اليوم، يوم السبت مثلا. Bangso pa nga siya biyaon nagniyat na magpuasa adlaw Sabto. هل يصح صيام هذا أم لا؟ Uno, tayo maunin pagpuasa niya atawa di. إذا كان فرض لا يصح، لأنه لابد من تبيت النية من الليل، وإذا كان نافلة يصح. Na bangso pa nga niya yung pagpuasa niya to pardo, nagniyat siya adlaw di siya tayo maun. Adapon bangin biya mga puasa niya sunnat, na minsan pa adlaw yung pagniyat niya tayo maun na. إذن هذا هو الأمر الأول، وهو تعريف الصيام. Amuyat to in panagnaan lilay amunahin lilayan sin pagpuasa. والصيام لابد فيه من نية وإمساك عن المفطرات. Yung pagpuasa subay tuod magniyat iban tagahan in katan makababatal sin pagpuasa. والنية تنقسم إلى قسمين: نية فرض ونية نفل. Adapon in niyat na bahagi siya maun pa rawang kabahagi niyat pardo iban niyat sunnah. ونية الفرض قلنا لابد أن تكون من الليل، يعني قبل الفجر. Adapon in niyat pardo pas nakya bisara subay tuod siya dum hadi pa mautin waktu subuh. Adapun niyat sunnat minsan adlaw manjari siya. أما نية النفل قلنا تصح في أي ساعة من النهار ما لم يأتي بمفطر. Adapun niyat amuin na pagpuasa sunnat manjari minsan siya adlaw hasarat amuin wayroon kaw nakakaon pa sin subuya tuling hama pagkaon. طيب هذا هو الأمر الأول. Amuyat to in panagnaan marakala. الأمر الثاني: Yan hadapon in parakala ay karwa. على من يجب صيام شهر رمضان. Isiyo in kawajiban magpuasa habon ng Ramadan. يجب الصيام على المسلم Wajib magpuasa in mga Muslim, العاقل tao taga-akal, البالغ tao sangputing pangumulan, القادر على الصيام tao magkagaos magpuasa, المستوطن يعني غير المسافر yung tao wayroon tao bukod magtutulak-tulak, tutughawla, والخلو من الحيض والنفاس. subay imbawai wayroon siya biyulan iman sinifas. وكذلك القدرة على الصيام. Damikyan na din ang mga sarat si puasa, makagaos siya magpuasa. المسلم Kaysa niya, yung sarat niya, subay Muslim. العاقل Ikaruan niya, subay taga-akal. البالغ Nikato niya, subay akil balik. غير المسافر Bukon siya tao magtutulak-tulak. القادر على الصيام Subay siya makagaos magpuasa. والخلو من الحيض والنفاس. Subay imbawai wayroon siya biyulan iman sinifas. المسلم Kaysa niya Muslim, خرج بهذا الكافر، na dahil doon niya on wayroon lamon sing kafir magpuasa. فلو صام الكافر فصيامه باطل. Minsan pa na mo sing kafir, yung pagpuasa niya, batal di tayo maun. ولهذا يريد أعداء الإسلام أن يفسدوا علينا الصيام بإفساد هذا الشر. Dengan sebab yan, yung kabayaan si mga satro sin Islam, mabaya nila larakon insarat panagnaan namin na sabot yaon. فيجعلون أشياء تكون في نهار رمضان من خروج الإنسان نسأل الله العافية والسلامة من الإسلام الكفر، يكون بهذا ليس الصيام فقط باطل بل كل أعمال هذا باطل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. Yung kabayaan si mga satro sin Islam, amin makapagmurtad in mga Muslim, dengan sebab yan bang siya nakapagmurtad na dengan agama Islam, nasallallahu salam al-afiyah, inibaman kita nilapasan sin Allah Ta'ala dengan mga ayat. إذا لابد أولا من تحقيق التوحيد. Dengan sebab yan, mangko magpuasa, panagnaan tuod, subay mo sa bunnalon, atau bunnalon in panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. والبراءة من الشرك وأهله. Karuan niya, subay mo layuan, in tao magsishirik, ibang kakahinang shirk. فلو صام من يشهد أن لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله ويصلي ويصوم ويتصدق لكن يسب الرب مثلا سبحانه وتعالى، فهذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيء حتى يتوب من هذا. Utang tana, in tao, in siya magpuasa, magsambahayang, sakali in siya yaon suknaan, ataw lagi-lagi unin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yaon di tayo maon kanaya sa hingga siya magtawad. إذا لابد من تحقيق هذا الشرط الأول وهو الإسلام.
Na dengan sabab yan, mangkaw magpuasa, subay mo tuod unnalon, insarat panagnan sin pagpuasa, amunain al-Islam. وضد هذا قلنا الكفر، نسأل الله العافية والسلام. Adapun inlawan sin Islam, nas'alallah al-afiyah wassalama, amunain pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني يجب الصيام على العاقل خرج بهذا المجنون، فلا يجب الصيام على المجنون. Ini karuwa ben syarat sin pagpuasa, may mga manusia kawajiban magpuasa, may tao tagaakal. Na doon yaon wayroon lamod sin tao dupang. Wayroon lamod sin tao dupang. Mayroon akal. الثالث يجب الصيام على البالغ. Ini kato yung mga kawajiban magpuasa, amin balik, sangkot in pangumulan. خرج بهذا الصغير الذي لم يبلغ. Na din doon syarat yaon, wayroon nakasod in mga bata-bata, wayroon panakil balik, imanaway pa sila kawajiban. فهل يجب الصيام على الصغير الذي لم يبلغ؟ Uno mawajib in pagpuasa mga bata-bata wayroon panakil balik. لا يجب عليه. Yung jawab, wayroon sila kawajiban. لكن يحث على الصيام. Sa kawa na in mga bata-bata wayroon panakil balik, daakon sila, biatun sila magpuasa. وكذلك نوجه الخطاب إلى ولي هذا الصغير بأن يشجع هذا الصغير على الصيام. Damikyan niya subay taray sab, di mga patumtuman, in kamaasan si mga kabatan niyaon, sindakon nila'y magpuasa, makaanakan nila. كذلك المستوطن خرج قلنا بهذا المسافر، فلا يجب الصيام على المسافر. Damikyan nin mga ding mga sarat sin pagpuasa, in tao kawajiban magpuasa, subay tutog ahula. لكن نعم. Adapon in tao bukon tutog ahula, wayroon siya kawajiban. لكن هل الأولى بالمسافر أن يصوم أو يفطر؟ Sa kawa pangasubo, uno, in tao magtutulak-tulak, afdal kanya in mamuka atau mamuasa. الأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه. Na, in tao magtutulak-tulak, in sa rayaw-rayaw, mamuasa siya. Bang sa upangan yung pagpuasa yaw hindi, ikabugat, iban ikasigkit kanya. لماذا قلنا أن الأولى بالمسافر الصيام؟ May taayat to nabisarata afdali magpuasa intaw magtutulak-tulak bang asarat amin di kabukat kaniya. لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. Na indalil sabab inyaon fi'il kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا فيه أيضا الصيام إدراك فضيلة شهر رمضان. Ini karuan niya bang siya namuasa misan siya tulakan yabutan niya fadila kalabbihan si Ramadan. وكذلك الصيام مع الناس يكون أسهل. Indamikyan niya bang kau namuasa, ada pun tao namuasa, iban si tao nagpuasa mula Ramadan, nag-akadagan sila, ini ato maluhay. ولأن هذا قد يفطر ثم يؤخر حتى يأتي رمضان، بل يأتي ما بعد رمضان وهو لم يقضي. Sababin tao, kung siya namuasa, amin tao magtutulak-tulak di kabukat kaniya, nakala bang siya mamuka, na di niya kabayaran, sambil siya abutan si hikaruan sa puasa. إذن هل يجب الصيام على المسافر؟ لا يجب. Pangasubo, uno, wajib at tao magtutulak-tulak yung pagpuasa, in jawab di. لكن الأولى به أن يصوم. Sa gawa, in afdal, ay ban aula, amin mamuasa siya. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم Sabab sin fi'il kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وإدراك فضيلة الشهر، karuan niya yabutan ning kalabyahan sin bulan Ramadan. وهذا فيه يعني الصيام مع الناس يكون أسهل. Iban bang siya namuasa, nagdungan-dungan, iba si mga tao maloy pagpuasa niya. ولأنه قد يؤخر وثم بعد هذا لا يقضي. Sabab bang siya mamuka, ada kala matahala ipagbayad niya, pag-uusam din siya abutan si Ramadan na susungon na isa. ثم يجب الصيام كذلك على القادر على الصيام. Damikyan niya, hindi nga mga mano siya kawajiban magpuasa, amin mano siya makakaus magpuasa. خرج بهذا العاجز عن الصيام الذي لا يستطيع الصيام. Na noon ha sarat yaon, wayroon lamod, iban wayroon nakasuling mga tao, wayroon gaus nila magpuasa. إما لمرض Adapon yung mga tao di magkagaus, doon nakataon na sa sakit, أو لكبر السن. atawa tao maas, ang malaas na. فالمريض مرض يؤدي إلى الزيادة في مرضه أو التأخر في
يعني في الشفاء من هذا المرض، فهذا المريض الذي يعني لا يجب عليه الصيام، لكن يجب عليه إما القضاء والكفارة على ما سيأتي بإذن الله. Adapun in tao bang siya mamuasa, amin tao na sa sakit, bang siya mamuasa gam naman magsusungin sakit niya, na rin doon yaon, doon pagpian niya, doon na ka magqada atau kafara, insyaallah patarang na sin Sheikh. إذن هل يجب الصيام على العاجز عن الصيام لمرض أو كبر؟ Uno, mawajib in pagpuasa hatao na sa sakit, iban tao maas. لا يجب، بشرط أن يكون هذا المرض وكذلك الكبر يعني يؤدي إلى زيادة المرض أو يعني تأخر قلنا العلاج. نعم. Wayron kewajiban in tao na sa sakit, iban tao maas apabila in pagpuasa may kabugat kanila. O di at mawajib kanila kuno. وكذلك من الشروط الخلو من الحيض والنفاس. Ding mga sarat sin pagpuasa, in pagpuasa yaon kewajiban in tao mamuaing babae mamuasa, kewajiban sila magpuasa mangman wayron ikapagang sin pagpuasa nila. إذن الإسلام Ding mga amuin sarat sin pagpuasa kaysa niya subay Muslim al-Islam, والعقل subay tao takaakal, والبلوغ subay sangpot in pangumulan, والقدرة على الصيام kaupat subay siya makakaos mamuasa, والاستيطان يعني ضد السفر iban kewajiban tao kewajiban magpuasa tao bukod magtutulak-tulak, والخلو من الحيض والنفاس. iban subay in babae wayron biulan, iban wayron nipas niya. الإسلام وقلنا ضد الإسلام الكفر. Kaya na sinagi in Islam, in lawan sin Islam amon yung pagkupo. والعاقل خرج بهذا المجنون. Adapon in lawan sin tao taka-akal amon tao dupang. والبلوغ خرج بهذا الصغير مع أننا نحث الصغير على الصيام. Adapon in lawan sin akil balig amon bata-bata wayron pa akil balig sa gawa daakon siya magpuasa ibang biaton sila. والاستيطان وقلنا ضد الاستيطان السفر، مع أننا نقول أن الأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه. Adapon in diod sin istitanan amon lawan sin tao di magtutulak-tulak amon in tao magtutulak-tulak. Sa gawa kaya patarang na labi aula mamuasa in tao magtutulak-tulak asarat bang man di ikabugat iba ni kasipit in pagpuasa kaniya. والقدرة على الصيام Iban din ang masarat sin pagpuasa, subay siya makakaus magpuasa. خرج بهذا العاجز عن الصيام لمرض أو كبر. Adapon, yung tao na sa sakit at tawa-taw maas na wayron sila nakalamon dito. والخلو من الحيض والنفاس. Hindi yung masarat sin mawajib yung pagpuasa, yung mga tao, amin babae, wayron, amin na pangman wayron nipas nila, iban sin na haid nila. والعلماء رحمهم الله تعالى يتكلموا عن المرض هنا في الصيام ويقسم المرض إلى قسمين. Yung mga ulama, bisara nila in sakit duwang kajinis, duwang kabahagi. مرض يرجى برؤه Ikaisa, amin sakit, kaulian siya. ومرض لا يرجى برؤه. Ni karwa, amin sakit, di na kaulian. يعني مرض يذكر فيه العلماء أنه يزول بإذن الله تعالى. Amin kaysa sakit, samputon si mga ulama, amin maig siya, maigin sakit yung biidnillahi azza wa jal. فالمرض الذي يرجى برؤه Adapon, in sakit, amin kaulian siya, كان يكون به جرح أو أثر لإجراء عملية جراحية، ويذكر العلماء أن هذا الجرح بإذن الله تعالى يبرأ يعني بعد حين. adapon in sakit, amin nasabot si mga ulama, amin sakit kaulian, biya na sinong mga pali, ataw bakas ko mga nag-opera, inya on sakit biidnillah, kaulian siya. والمرض الذي لا يرجى برؤه Adapon, amin sakit, di na siya kaulian, مثل يعني يكون به مثلا مرض يعني كالسرطان مثلا. adapon in sakit, di na kaulian, biya na sin mga sakit cancer, فهذا في الغالب أنه لا يرجى برؤه. na matarang in sakit cancer, in kamumuhan di siya kaulian. ويلحق بهذا المرض الذي لا يرجى برؤه الكبير، لأنه الكبير الآن لا يرجى أنه يرجع إلى شبابه. نعم. Dengan sebab yan, in taumaas,
papasibuon siya mao pahukuman sin amoy tao nasasakit amoy sakit di nakaulian. فإذا كان هذا المريض مرض يرجى برؤه أي يأمل الشفاء بإذن الله تعالى، فهذا ينتظر إلى أن يبرأ، فإذا برئ قضى ما كان عليه من الصيام. Adapun in tao nasasakit amoy sakit kaulian na inyaon tagaran niya sambil mauli in sakit niya na bang kaulian in sakit niya to na ang niya bayaran in puasa mo mga kiyakabaan niya bulan Ramadan. والمرض الذي لا يرجى برؤه لابد أن يطعم عن كل يوم مسكين. Adapun in tao nasasakit amoy sakit di na kaulian na wajib ka niya magpakaon hatiap-tiap adlaw hambok miskin. إما أن يطعم في كل يوم مسكين Doon naka hatiap-tiap adlaw magpakaon siya hambok miskin, أو يجمع هذه الأيام في نهاية شهر رمضان، فإذا كان شهر رمضان 29 أطعم 29 مسكين في نهاية رمضان، أو 30 إذا كان الشهر كامل. نعم. doon naka tiap-tiap adlaw magpakaon siya hambok miskin at awaysab tipunon niya nakataan in mga miskin dito hay na pusan si Ramadan. Bang sa upaman in Ramadan yato 29 na yawman kawantag siyam adlaw na kawantag siyam tao in pakaunon niya. Nabang sa upaman niya inayadlawan simbulan Ramadan katluan na katluan bata ay katluan tao in pakaunon niya. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول تعريف الصيام، الأمر الثاني على من يجب الصيام. Amo yato'y nasabot ta in panagna nasabot dilayan sin pagpuasa ini karua isyu naman in kawajiban magpuasa. الأمر الثالث Adapun in parakala sa putuni katuh ما هي المفطرات uno namayan in mga makababaktal sin pagpuasa أو مفسدات الصيام. atawa uno namayan in makalarak sin pagpuasa. الأول الأكل والشرب عمدا. Ikaisa makabaktal sin pagpuasa iban makalarak kaniya magkaon iban sin mag-inom pagtuuran. الأكل والشرب عمدا. Amo na in pagkaon iban sin pagkaon iban sin pag-inom nagkaon iban sin nag-inom pagtuuran. وكذلك ما جرى مجرى الطعام والشراب، يعني أخذ قطعة مثلا من البلاستيك وابتلعها. Iban damikian niya ding mga makabaktal sin pagpuasa biya siya biya mga supaon mo ibang kaunon biya na sin plastic bang musyo pa yung plastic hinang mo siya biya kakaon simod siya inat makabaktal siya. فلو تعمد بلع هذه القطعة من البلاستيك فقد أفطر، لأنه جرى مجرى الطعام والشراب. Bang niya piyagtuuran kiyawa yung plastic kaya to siupa na mabaktal yung puasa na ito karna na limabay siya halalabay si pagkaon. إذا المفسد الأول من مفسدات الصيام الطعام والشراب، الأكل والشرب وما جرى مجرى الطعام والشراب عمدا. Dengan sabab yan in makabaktal si pagpuasa pagkaon iman si pag-inom piyagtuuran lamod na dito nagsupa kau piya na si mga plastic karna limabay siya halalabayan si pagkaon. الثاني ما يقوم مقام الطعام والشراب. Ini karua ding mga makababaktal si pagpuasa uno-uno na aming ganti si pagkaon. كهذه الإبرة المغذية السيروم مثلا. Biya na sin dextrose pag usalon niya bang taon na sa sakit ninyo makabaktal siya. لأن هذا يقوم مقام الطعام والشراب. Sabab inyan dextrose yaon ganti si pagkaon iba si pag-inom. فقطرة العين Ding mga makabaktal si pagpuasa لا تفطر. ini katratul ain amoy na ay mo ini undi siya makabaktal kuno si pagpuasa. وكذلك الإبر التي تكون مثلا لإزالة الآلام Damikyan hindi makabaktal si pagpuasa amoy magtugsok kawayaon. هذه لا تفطر. Biya na sin tugsok banhud. In tugsok banhud لأنها لا تقوم مقام الطعام والشراب. di siya makabaktal si pagpuasa sabab po kung siya ganti si pagkaon iwan si pag-inom. إذا المفسد الثاني ما يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية. Hindi ka biya na sin agi makabaktal si puasa ikarua biya na sin dictrus karena yung dictrus yaon ganti si pagkaon iwan si pag-inom. الثالث Ini kato makababaktal si pagpuasa الحجامة، amo ni paghijama pagkaping. يعني إخراج الدم الفاسد عن طريق استعمال بعض الكاسات
طريقة معروفة في السنة النبوية. Ini pagkaping amunain pagwaon min dugo malumi ding hajasad usalun kaniba na si mga kasa amin matarang hasunnat sin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. ومثل الحجامة التبرع بالدم. Adapun magsibuin hukuman sin hijama iban sin magtabarru mag-donate sin dugo. فالتبرع بالدم مفسد ومبطل للصيام. Na in pag-donate sin dugo makalarag iban makabatal sin pagpuasa. لكن أخذ عينة من الدم لإجراء تحليل مثلا. Adapun amuin kimawa siya amuin dugo supaya kita uning type sin dugo. فهذا لا يفسد صومه. Inyat to di makabatal sin pagpuasa. ثم بعد هذا القي عمدا. Ding mga makabatal sin pagpuasa atau makabatal sin puasa amuin magsuka pagtuuran. يعني مثلا أدخل إصبع في فيه واستقى. Biya na sin siyod nin gulamay ni palom siyod ni pagtuuran puusap supaya siya makapagsuka supaya siya makasuka niya to makabatal. لكن لو جاءه القيء وهو لم يتعمد فصيامه صحيح. Ada punin biya mga wayroon ni pagtuuran simuka nakasuka siya inya to di makabatal. كذلك الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام. الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام. Demikian na ding mga makalarak iban makabatal sin puasa amunain magjima sila haadlaw si Ramadan hamanga sila manusia kaya wajiban magpuasa. فلو جامع في نهار رمضان وكان الصيام واجبا عليه فعلى الكفارة المغلظة. Isisiyo nakajima sin adlaw si Ramadan na insyayaon aun kafara niya mughalladha aun hibantang kaniya kifarat mabugat. عتق رقبة مسلم. Ikaisa niya in kifarat niya subay siya magmahardika at karakama muslima. Subay niya mahardika uning ipon muslim banyara muslim. فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. Bang niya di kakausan lumawag si Ditkurakabah na inhinangon niya magpuasa siya syahrain mutatabi'ain 2 bulan magsunod-sunod. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Na bang niya di kakausan in pagpuasa 2 bulan magsunod-sunod na lendo niyo magpakaon siya kaanuman miskin. كذلك من المفطرات ومفسدات الصيام الاستمناء يعني تعمد إخراج المني. Dahil mga makabatal iban makalarak sin pagpuasa amunain magpagwa tubig manni ding hajasat pagtuuran. خرج بهذا ما لو احتلم يعني نام ثم نزل منه المني وهو نائم فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. Muna sadya in mga sila nakatagainog nyahugan sila tubig na inyaon di mabatal in pagpuasa nila. كذلك من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس. Demikian niya inding mga makabatal sin pagpuasa amunin biyulan iban aun nipas sin kababaihan. نعم. بعد هذا نذكر مستحبات الصيام. Na pag-uusin ni isabuton biyaon amunain ding mga karayawan mahinang pagpuasa mga kasunat-sunatan sa pagpuasa. يستحب للصائم أمور. Siyunat mga tao magpupuasa mga parakala ini. تعجيل الفطر. Ikaisa niya siyunat at tao magpupuasa sa uton niya in pagbuka. يعني يفطر في أول الوقت. Mamuka siya hapanagnaan sin pagbuka. يفطر على رطب. Na in pagbukaan niya inirutab hulma. التمر النخلة الآن يخرج منها التمر. هذا التمر قبل أن يطيب للأكل تكون هذه مرحلة قبل أن يصلح للأكل. نعم. هذه المرحلة الأولى. In tamar daw si Sheikh in marhala ula before takaunin in tamar ang mga dumagos siya rutabiyat to. لا هذا قبل الرطب. Na amin before siya may nang rutab bang dedika to hilaw pa.
hilaw. هذا لا يصلح للأكل. Amin mapukat pa, hindi ato di siya makaon. مر يكون. Sabab mapait siya. فعندما يطيب للأكل ولا يصلح أن يدخر يعني يخزن ويحتفظ به، فهذه المرحلة هي الرطب. Na bang maignay pait yato, bang maignay pait sinhulma yato doon haon matawag na siya rutab. Amura ko man di siya mataw isab. فإن صلح لأن يخزن فهذا هو التمر. Na adapon bang yato nahinog na tuod na ipagtawag na yato munin hulma. إذن الرطب مرحلة بين النضج وأن يصلح للادخار والتخزين. Adapon in rutab panganan amoy na maiging pukat yato sa di pisab siya kangona na muin hulma yaon. Utan sin hulma iban sin amoy hilaw yat. إذا السنة يفطر على رطب. In sunnat pagpuasa pagbukaan sin tao magpupuasa amo nin rutab. فإن لم يجد فعلى تمر. Bang siya di makalawag rutab na hulma sunnat pagbukaan niya. فإن لم يجد فعلى ماء. Bang siya di makalawag hulma na sunnat tubig pagbukaan niya. فإن لم يجد فعلى ما وجد من الطعام كاللحم والخبز والفواكه مثلا. Habang mayroon kalawagan niya tubig na uno-uno na pagkaon diyan na si mga sapi, manok. فإن لم يجد شيئا نوى. وإن نوى فقد أفطر. يعني نوى الفطر. نعم. Bang sa upama niya buka na mayroon kalawagan niya na magniyat na sadyain siya on nagbuka na. من مستحبات الصيام تأخير السحور والسحور، هذا الطعام الذي يسمى بالسحور لأنه يؤكل في السحر يعني في آخر الليل. Hindi nga mga sunnat hinawon sintaw magpupuasa amo ning pagkaon sahur. Ning pagkaon sahur, inhati sin sahur amo ning pagkaon kaunon siya waktu suhur. إذا تناول من السنة تناول وجبة السحور وأن تؤخر. نعم. Na in sunnat hinawon sintaw magpupuasa magsahur siya sarta in waktu sin pagsahur subay siya tahalaw. وأحسن ما يتسحر به التمر. In sa rayaw-rayaw pagsahulan sintaw magpupuasa amo na in hulma. لورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. Sabab kabayta siya ding Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam. كذلك مستحبات الصيام الإكثار من الصدقة. Hindi nga mga sunnat pa hinawon sintaw magpupuasa na patauron ning pagsadak kaniya. والدعاء بخاصة عند فطره. Indamikyan niya sunnat hataw magpupuasa patauron niya in panginduan niya pa Allah Ta'ala. Tabi aula na bang masuk na yung magbuka. وصلاة التراويح. Iban parihalaon niya yung pagsabahayang tarawih. مع الجماعة في المساجد. Sarta yung pagtarawih niya ha masjid iban pal jamaah. وقراءة القرآن. Iban patauron niya yung pagbasa sin Quran. والاعتمار. أسأل الله سبحانه وتعالى يبلغني وإياكم. Iban patauron niya yung pag-umrah bang man kita pa dawhatun sin Allah Ta'ala pa pag-umrahon niya. يكره على الصائم أمور. Ang mga miyakro hatao magpupuasa samputon yung mga parakala ini. المبالغة في الاستنشاق. Hindi nga mga makro hinangon sintaw magpupuasa pasubrahon ataw palandoon niya tuod pasubrahon niya yung mga paggumgum niya. وهو سحب الماء بمنخريه. Amoy na hanggiton niya tuod yung tubig yaon. فلا يسحب الماء بقوة وبشدة. Na bangkaw maghanggit sin tubig na ayaw mo itong pakusunga. ويكره على الصائم كذلك القبلة، مع أن بعض العلماء يرى تحريم القبلة للصائم إذا كانت تحرك له الشهوة. نعم. Na ayat to amin paghanggit yato makruh. Ang hanggit sin tubig pakusungon pasuro palong ilong. Hindi nga makruh pa amin pagsiyom sin duwa maglaki bini. Iban damikyan niya onde nga mga ulama laong nilay niya to haram. Bang sa upama niya yung pagsiyom sin duwa magtiyaon niya to humibalin syahawat na hiaram sin kimanan ulama. وكذلك يحرم على الصائم قول كل محرم وفعل كل محرم. Iban indamikyan niya hiaram hataw magpupuasa himumungan amoy mangi amoy himumungan haram.
di man jari hinahon sintaw magpupuas. Ayat 2. ننتقل الآن إلى صيام النفل. Habiyaon, insabuton ta pagpuasa nafal, amoy kasunat-sunatan. يستحب صيام أيام من الأسبوع. Ondeng hamanga sunnat sunnat tiap-tiap ang kapito aon adlaw puasahan mo sunnat yat. صيام الاثنين والخميس. Biya na sin pagpuasa adlaw isnin iban sin adlaw Hamis. من كل أسبوع. Doon hatiap-tiap ang kapito kasimana sunnat mamuasayat to. وصيام الاثنين آكد. In pagpuasa isnin inyato sunna muakkad. وصيام 3 أيام من كل شهر هجري. Damikian niya sunnat puasahan into adlaw hatiap-tiap hang kabulan. والأفضل والأولى أن تكون الأيام البيض من كل شهر. Na adapon sa rayaw-rayaw puasahan mo tiap-tiap bulan niyadto amo na ayyamul biyad. وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري. Adapon in ayyamul biyad amo into adlaw sunnat puasahan niyadto amo na inang putag 2 kasubangan, ang putag 4 kasubangan, iban hang putag 5 kasubangan. وصيام شهر محرم. Iban damikian niya sunnat puasahan in bulan Muharram. وشعبان. Iban sin bulan Sya'ban. لكن لا يكمل هذا الشهر كاملا بالصيام. Adapon mangisab mamuasa ka bulan Sya'ban ayaw mo biya mga timpo sa pagpuasa bulan Sya'ban. وصيام يوم وفطر يوم. Iban ding mga sunnat puasahan amon sunnat ang kaadlaw ka mamuasa, ang kaadlaw ka buka. وصيام عاشوراء مع 9 أو 11. Iban ding mga sunnat hinang sunnat hinang mo mapuasahan mo hindi nga mga yadlawan amo na Ashura mamuasa ka siyam kasubangan. وصيام يوم عرفة لغير الحاج. Iban sunnat puasahan adlaw amo na in adlaw Arafah ang kasubangan. Siyam kasubangan ang mga sila wayron naghaji. وصيام 10 من ذي الحجة مع أننا نقول أنه إذا ثبت في صيامها شيء فالحمد لله لا نصوم لهذا الذي ثبت، وإن لم يثبت يكون الصيام داخلا تحت الأعمال الصالحة. نعم. Iban damikian yani kapamungta kung supaman nagkabayta ay magpuasa ikahangpu kasubangan sin na bulan haji na inyato sunnat magsupaman niya wayroon kabayta na ipagpuasa tayat kumabilang si amalu salih ay hinang marayaw. نعم هذا ما يتعلق بالصيام المستحب. نعم. Amuyat to inding mga adlaw sunnat puasahan. الصيام المحرم. In siya biyaon pagpuasa hiyaram sin sara. صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. Adapon in mga haram di man jari puasahan amo na in adlaw haylaya. Ang haylaya puasa iban haylaya haji haram ya mamuasa adlaw yaw. وصيام أيام التشريق كذلك محرم إلا لمن لم يجد الهدي. Damikian niya hiyaram magpuasa adlaw tashriq malingkan na sadya may mga tao wayroon sila nakalawag ang inipagkurban nila min binatang yaon sila nakalawag. وكذلك صيام يوم الشك، يعني يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين احتياطا. Damikian niya inding hamahyaram puasahan amunin adlaw asyak amunin muna kau mamuasa bulan Ramadan lang muna na ako ay niyat to yung syak di man jari puasahan niyat. نعم. وكذلك يحرم عليه صيام الدهر كاملا. نعم. Damikian يعني niya يصوم ولا يفطر. Indamikian niya hiyaram magpuasa amo hindi na ko mamuka puasahan mo na katan adlaw hindi na ko mamuka. نأتي إلى الصيام المكروه. Biyaunin biya mga bisarahon ta pagpuasa miyakro. يكره إفراد يوم الجمعة والسبت والأحد بالصيام. Miyakro in patunggalon mo sadya puasahon adlaw Jumaat iban adlaw Sabtu iban adlaw Ahad. فلو أراد أن يصوم الجمعة يصوم مع الجمعة الخميس أو السبت. Bangkaw mabaya atau bang siya mabaya mamuasa sin Jumaat na doon nakapuasa ning Hamis iban Jumaat
atawa Jumaat iban sin Sabtu. وإن صام في هذا اليوم أي يوم الجمعة ليس من أجل الجمعة ولكن من أجل أمر آخر كأن يكون هذا اليوم هو يوم عرفة مثلا فيصح الصيام ولا إشكال. Ang seumpama niya namuasa siya adlaw Jumaat, karna bukon karna pagpuasa siya adlaw Jumaat, sa gawa nagsarta, nagkugdan ni adlaw Arafah, kimugdan siya adlaw Jumaat, niya tuway sa niya. هذا ما يتعلق والله أعلم ببعض الأحكام المتعلقة بالصيام. Inyan ding mga parakala manunjuki pagpuasa wallahu a'lam. نذكر ما يتعلق بزكاة الفطر. Yaon ini patarang ta sabuton ta inding mga hukuman sin pagzakatul fitr. زكاة الفطر تجب على كل مسلم. نعم. Adapun in pagzakat fitla wajib hakatan muslim. غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. Amuin muslim yabutan timugum ay matasuga haynapusan sin yadlawan sin Ramadan. وكان لديه يعني يمتلك ما يزيد عن قوته وقوت عياله مقدار صاع من طعام. Bangman amuin na aon ni paggasto niya, iba ni paggasto sin anak asawa niya adlaw yadto, tinalabi-labihan, yabutan timuoy matasuga, na yawajiwan siya. يعني إذا غربت عليك شمس آخر يوم من رمضان يعني أدركت صلاة أذان المغرب من آخر يوم من رمضان تجب عليك زكاة الفطر. Dimana bangkaw yabutan sin hinapusan timugum in matasuga, hinapusan adlaw ding mga adlawan si Ramadan na sin waktu maghrib yabutan timugum matasuga doon yaon kewajiban ko magzakat fitla. تجب على الصغير وعلى الكبير. Wajib in magpitla hatta umaas iban na tao iban bata-bata. والذكر والأنثى. Kewajiban in usog iban babae. ما الحكمة من إخراج زكاة الفطر؟ Uno in hikmat may ta subay magzakat fitla. حتى تطهر الأشياء التي قد تخل بالصيام في نهار رمضان فهي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طهر للصائم من اللغو والرفث. In hikmat hasupaya mapapas iban mamaap tiranan sa pagzakat fitla in bisara luglama nasin na sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam ipagzakat fitla inyaon ikasutsi sintaon nagpuasa deng halago iban sin rapat amin bisara luglama iban kakahinang amin maksya. إلى من تدفع؟ إلى من تعطى؟ Isyo intukbalan sin zakat fitla. إلى الفقراء والمساكين. Intukbalan sin zakat fitla amunain fakir iban si miskin. مقدار زكاة الفطر يعني ما هو القدر الواجب لزكاة الفطر؟ Adapun in tupungan sin zakat fitla صاعا من طعام. na intupungan sin zakat fitla saan min ta'am kagantang. الصاع هو شيء كان تحسب به الأشياء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر الآن ب3 كيلو جرامات وهذا أكثر من الصاع الواجب إخراجه لكن يخرج 3 كيلو جرام وينوي بالزيادة أنها نافلة. نعم. وهذا يعني يكون فيه يعني قطع ما يسأل عنه بعض الناس المقدار الصاع وكذا. نعم. Adapun in tupungan sin zakat fitla kaunan zaman sin Nabi Muhammadun alaihi salatu wasallam asalaun. Adapun zaman na to ini in tupungan sin zakat fitla ini 2 kilo. Sa in 2 kilo yat to aw naglabis ya aw labis in 2 kilo yat to. Na in labiyat to inyat mo kunulong sin Sheikh inyat to pagmarayaw iba na mabilang sa sadaqah. إذا قلنا 3 كيلو جرامات وهذا شيء زائد عما يكون بالنسبة للصاع لكن ينوي بهذه الزيادة أنها نافلة وصدقة. نعم. In 2 halom sin 2 kilogram yat to aun labi din dito
Sabab in kawajiban dito biya na situ mo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun halom sintong kilo ya tuon labi. Adapun in labi ya tumagniat kaulin ya tu niat sadaqah. نعم. هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر من النقود من العملة الورقية بيسو مثلا؟ نعم. Ono manjari sinun nasadya in pagzakat pitla bay na sinsinta piso pag usaluntay ni atawa di. الأصل أن نخرجها كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم طعام. In karyasali in pagzakat pitla in pagzakat tabi si pagzakat si Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam in pagzakat nila pagkaon. بل قال هذا هو عليه الصلاة والسلام قال طعما للمساكين. Amo yan in kabayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam nung niya tu'mat lil masakin. In zakat pitla pagkaon si mga tao miskin. متى تخرج؟ في أي وقت؟ Na kuno hitukbal in zakat pitla. أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر بعد صلاة فجر يوم العيد إلى صلاة العيد. Na in sarayaw-rayaw waktu pagtukbal si zakat pitla was fajar. Sambil amoy na di pa makapagsambahayang haylaya. أما بعد صلاة العيد فيحرم عليه أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد. Adapun in pagtukbal si zakat pitla was in pagsambahayang حرام شيخ. حرام نعم. حرام لا يحرم أن يؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد. Haram tumukbal in pagzakat pitla nang maubos na magsambahayang haylaya. ويصح أن يخرجها في اليوم 29 أو 30 من رمضان. هذا يجوز. Adapun jadi paunahon mo na yung zakat pitla mo hakawaan tagsiyam kasubangan si Ramadan atawa katluan kasubangan si Ramadan. يبقى معنا والله أعلم ما يتعلق بصلاة العيد. Yaon in nakapindakuman aturan si pagsambahayang haylaya. صلاة العيد تصلى الأصل أنها تصلى خارج البنيان وخارج المساجد، يعني خارج الأماكن التي فيها البيوت وكذا. نعم. In karyasali in pagsambayang haylaya subay siya malayo ding ha mga bahay bihayan, malayo siya ding ha mga kabayan dito patindugon in pagsambahayang haylaya. هذا إن أمكن، وإن لم يمكن فيصح أن تصلى في المساجد. Inya tubang sa upama niya awon iban makagaos. Abang sa upama niya wayroon na manjarida kita niyo magsambahayang masjid-masjid. نعم. فتصلى بعد طلوع الشمس. هذا وقت صلاة العيد. نعم. In waktu pagsambahayang si Salatul Eid, pagkuha naman si matasukah doon haong magtagna na in waktu sambahayang sin haylaya. يعني وقت الإشراق على ما هو عندنا الآن في التقويم. نعم. Diya na sin waktu bihaon amoy ishraq pagkaangkat naman si matasukah doon haon tumagna na in waktu sin pagsambahayang sin haylaya. يصلي بهم الإمام قبل أن يخطب ركعتين. Adapun inaturan niya in imam sumambahayang siya 2 rakaat hadi pa siya makakhutba. بلا أذان ولا إقامة. Hawayroon na di na siya magkamat iban magbang. يكبر في الركعة الأولى In taud sin takbir niya harakat panagnaan 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. 7 takbir lawod na rito in takbiratul ihram. يعني تكبيرة الإحرام ويضيف عليها 6 تكبيرات. Bimana takbiratul ihram ubos ganapan niya ini unong takbir. نعم. وفي الثانية يكبر 5 تكبيرات دون تكبيرة الانتقال من السجدة الثانية إلى القيام. نعم. Ini karakaat ikarua in takbir niya 5. Wayroon lamon sin takbir intiqaliyah to bimana unong patan. الأصل أن يخرج الناس إليها إذا خرجوا إلى المصلى يخرجوا من طريق ويرجع من طريق آخر. In karyasali hazaman nakauna bangin tao pamasjid hambok daan bang siya muy matupabay niya dumawag siya sa baaro gaingdaan. أيضا التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.
نعم. na subay niya patauron yung pagtakbir pa Allah subhanahu wa ta'ala ba sinasabot ni Sheikh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. Biya na sinasabot ni Sheikh biya tulungin pagtakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. طيب كذلك يعني هذا العيد الأصل أن نستقبل العيد بطاعة الله سبحانه وتعالى لا بالمعاصي. Tapos ni pag-highlight sin kita niyo subay siya sampangon si pagkukuyag iban pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya manjari sampangon ta iban pagkukuyagan ta amin ding mga hiyaram sin Allah ta'ala maksiya. بعد العيد في اليوم الثاني من شوال يبدأ الناس بالعادة بصيام الست من شوال. Pag-ubusin haylaya hay karwa adlaw na doon yaon magtagna na in pagpuasa habulan Shawwal. Amin kamumuhan tumagna yung mga tao din mumuasa. فصيام الست من شوال مستحب. In pagpuasa unong adlaw habulan Shawwal in yaon hukuman niya sunnah. لكن لمن أتم صيام شهر رمضان. Sa gawa hamanga sila tingpos yung pagpuasa nila habulan Ramadan. فإن بقي عليه أيام قضاء من رمضان لابد أن يقضي أولا ثم بعد هذا يأتي بالست من شوال. Ada po yung mga sila aon mga buka nila qada habulan Ramadan na wajib bayaran nila na muna yung mga kiyabukaan qada nila yato ang pa sila mamuasa unong adlaw sa Shawwal. هذا ما أردنا الكلام عليه في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في نشر هذا الدين الإسلامي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجزي خير الجزاء هذه الإذاعة، وأن يجعلها إذاعة مباركة متمسكة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. Murag along Sheikh amura ko meto na amin bangmayan papagbarakatun in paglingkod-lingkod ini basin pagkita pagbalmata sin kita niyo iban bangman yung basan khairul jaza in mga sila na inang sabab sin pagpaon sin mga programa ini mga sila tong basan sin Allah Ta'ala patattapon ha pag-agama iban na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. Timugtog dito, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.